Tästä uudelleen hausta huolimatta. Siihen ei ole tullut täytäntöönpanokieltoa tämän uuden hakemuksen jälkeen. عشان نقدر هذا دي ولأنه هو أنت بتوصل فيه مسوي لك منع إنه هذا ما نقدر نسويه عرفت شلون؟ ليس لك منع على هذا القرار القديم فإحنا نقدر نطيب القرار. Eli se suunniteltu aika on tämän viikon torstai. يوم الخميس هو الوقت اللي يوم الخميس. Ne lähtee 4 poliisimiestä viemään häntä Irakiin. 4 شرطة راح يروحوا وياك إلى العراق. أنا ما راح أروح. minä olen lähdössä. No siinä ei tässä vaiheessa, niin sillä hänen omalla halullaan, niin siinä ei siinä mielessä, siinä on laillinen päätös taustalla, niin silloin poliisi voi laittaa sen täytäntöön. niin, إذا أنت تريد أن ندري بأنه هو قرار من الشرطة إحنا نقدر نقيم به. Viimeksi hän oli heittäytynyt hankalaksi siellä Oulun päässä lentokoneessa. Aikooko hän nyt toistaa tämän saman sitten täällä Helsingissä? أنت آخر مرة بقوله سويت صعوبات فنفس الشيء راح تسويه هون بهلسنكي؟ راح أسوي انقص راح تكسر الطيارة إذا ما يرحلوني. شلون يرحلوني؟ أنا مقدم طلب لجوء بجديد وهذا التاريخ عندي. مفروض ما يقدرون قالوا لا رزقكم على أن تكون معي كانت لطريقة المعاونة hakenut uudestaan turvapaikkaa, että tämä ihmisten ole oikein. Joo. Onko hänellä minkä verran matkatavaroita? شيل عندك جراج. شنو؟ شيل عندك جراج للسفر. قلت لك أنا ما راح أقدر أسافر. قال لي هذا ما راح يسافر. minä sanoin, että minä en lähde matkoille. No kysyn silti, tarviiko hän matkalaukkuja tai muita matkaa varten omille tavaroille? لازم أسألك محتاج غراض تاخذ وياك؟ عندك غراض تحتاجه؟ عندي غراض أنا. هو ليش يسألني السؤال؟ أنا ما راح أترحل. kyllä minulla on tavaroita, mutta miksi sinä edes kysyt minulta tämän kysymyksen? Minä en ole lähdössä. Joo. No nyt käytännössä on kumminkin se tilanne, että lähdettävä vain on. Poliisinkin on seurattava näitä tehtävä näiden laillisten päätösten mukaan. هذا قرار ويعني نظام مثل الشرطة لازم ننفذه. Siinä on poliisilla mahdollisuus antaa hänelle semmoista kotimatkarahaa 400–500 euroa, mikäli hän käyttäytyy hyvin ja tekee yhteistyötä poliisin kanssa matkalla. إذا أنت راح تتعامل بطريقة صحيحة وتتعامل زي ما هي الشرطة فيعطوك 400 أو 500 يورو. نعم. دقيقة قد يعطوني؟ 400 أو 500. أنا قل لي ما أريد فلوس ولا محتاج فلوس وما راح أترحل. minä en halua enkä tarvitse rahaa, mutta minä en ole lähdössä. Joo, ja jos yhteistyötä ei tehdä, niin silloin tämä on ihan vaan poliisilta tämmöinen vapaaehtoinen tämä raha, eli silloin poliisin ei sitä tarvitse myöskään antaa itseään. نعم بس إذا ما راح تتساعد مع الشرطة فهم ما راح يعطوك الفلوس يعني مجرد إذا تساعد. أنا ما جيت الفنلندا على مود آخذ فلوس وأرجع. أنا جيت الفنلندا لأن أنا مهدد بالقتل. قولي لي سمعي هذا الحكي. Ymmärtääkö hän sen, että jos sitä turvapaikkaa ei ole täältä myönnetty, niin ei silloin ei voi jäädä mihinkään maahan? Oli se Suomi tai mikä tahansa maa. Näin se menee joka paikassa. اوكي ماشي اذا ما يعطوني اذا فنلندا ما تعطيني اللجوء حق اللجوء اوكي يطلقون صراحة من هذا المكان انا اعرف وين اتوجه. اوكي لكن Suomi aina minulle turvapaikkaa niin silloin päästäkää minua täältä niin minä itse tiedän mihin mennä. اذا فنلندا بلد هذا العظيم ما يقدر يستقبلني انا الرجاء منهم اترجاهم انهم يطلقون صراحي مثل ما انا اجيت اقدر اطلع من هذا البلد. فرجاء هم ما
أنا ما أريد أترحل للعراق. أولا عائلتي مو بالعراق، ثانيا أنا مهدد بالقتل، بس أوصل أموت. فاهمين هذا الكلام؟ Ensinnäkin minun perheeni oli Irakissa ja rakitaan siellä toiseksi, että minua tapetaan heti Irakissa, jos menen sinne. Joo, no näihin en ota kantaa näihin hänen sinällään tähän hakemukseen, mutta niin kuin sanottu, niin poliisin myös on velvollisuus tehdä ja seurata näitä laillisia päätöksiä, mitkä täällä tehdään liittyen näihin turvapaikkahakemuksiin. Tänne ei ketään näiden laillisten päätösten jälkeen ja sitten kun on päätös siitä, että henkilö palautetaan, ei tänne Suomeen ole yhtään henkilöä jäänyt sen jälkeen. Et siinä vaiheessahan se toteutetaan tämän asiakkaan tahdosta riippumatta tämä palautus. Ja käytetään tarvittavia voimakeinoja sitten sen käytännön matkan toteuttamiseen. شلون يستعملون القوة؟ نفس ما ربطوني؟ Niin kuin sanoin, niin tarvittavia voimakeinoja käytetään ja jos me ei sitä haluta, enkä usko, että hän itsekään sitä haluaa. Mutta jos on tarpeen, niin näin tehdään. No, tämä on tullut hänen mielipide selväksi tähän asiaan. Onko hänellä jotain, mitä hän haluaa nyt kysyä? أصلا الكتاب هذا أريد أن أوصل للمحامي. هذا الكتاب مو صادر بحق ياسر ترحيل؟ هذا الكتاب هسه هذا مو صادر بحق ترحيل؟ أريد أصوره وأوجه للمحامي. Voi tehdä näin. Tämä paperi, mikä mulla on, tämä on pelkästään tämä on äästi-ilmoitus, eli tästä vaan näkyy tämä kaikki, mitä hänen tähän koko juttunsa on. Tämä ei ole mikään päätös. Tämä on mulla mukana, tämä on tästä, katoin nopeasti, että minkälaisia juttuja hänelle täällä hakuprosessin aikana on tapahtunut ja samoin tästä löytyy henkilötiedot, kun tultiin tänne. Mä en ole tavannut häntä henkilökohtaisesti aikaisemmin. Eli mä lähden itse ja sitten 3 muuta poliisia lähtee sitten, kaikkia 4 poliisia lähtee häntä saattamaan sinne Irakiin. Mutta jos hänellä ei ole nyt mitään kysyttävää, niin me voidaan lopetella tähän. هذا الكتاب إذا هو يقول هذا الكتاب هذا بيصبي معلومات، هو هذا الكتاب مو جايب حقي ترحيل؟ شلون؟ Siis puhutaan tästä paperista, mikä tässä mulla on mukana vai? لا ما عندي هذا الكتاب أنا. إيه. Tämä on niin kutsuttu sekalaisilmoitus, eli tähän on vain kirjattu, niin kuin jokaisesta hakijasta, niin kirjataan, tähän tulee henkilötiedot ja sitten näitä eri päivämääriä ja aikoja, mitä hänen hakuprosessissaan tapahtuu. Tämä on pelkästään tämmöinen.
لا أنا أريد الكتاب ترحيلي وين؟ هو مو قال لي No hän on sen saanut kyllä, hänelle on annettu tiedoksinen. أنا محصل رفض من دائرة الهجرة. أنا طلبت من مركز الشرطة الطونية مال دائرة الهجرة. أنا أريد من مال المحكمة. Jonka sain maahanmuuttovirastosta, mutta en ole saanut sieltä hallinto-oikeudesta sitä päätöstä. Niin, hallinto-oikeus, hän on itse vetänyt sieltä valituslupahakemus on vedetty pois korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kun mä ensin se hävite, en uskalla arvoa, että minun mähtimällä oli ja nyt se on hävite. Okei, aivan. Onko jotain muuta vielä asiaan liittyen hänellä? لا ما عندي. قال لي لا ما يترحل هذا بس هيك فاهمين. قال لي لا ما راح يروح. قال لي لا ما راح يروح. Joo. Okei. Mä pidän tämän puhelimen päällä, mutta lopetetaan hänen kanssaan. Ja tähän tulee toinen asiakas hetken päästä. Kiitoksia tästä aiheesta, mutta pidetään tää auki. Okei? Okei?